County. Niki we otari uragura buroti yaku. Goko buroti turakwenderia 330 ma 30. Riri urariha cash. Na we urenda kuriha kahora kahora. 330 ma 70. Buroti ici ciina red soil. Ungirora haha uyu ni tiri mwega uri ukuragia irio, no urime mbembe, no urime waru. Na still goko ni kundu kwega ungiaka mucii waku. No urithagie mburi na ng'ombe ciaku. Na bara ya Arami ndiri haraihu kuma haha. Ni kilomita cigana? 2 itagwo Ngong Suswa Highway. Bara ĩ haha ya Arami. Buroti ici urabuku na 150. Waruta 150 icio ingĩ ruta kahora kahora kwa mieri 6. Mũgũnda nĩ title na buroti ici ciĩna ready title deed. Courtesy of Jasamu Merchant Limited. Kũrĩra namba ĩno ĩ haha ũnjĩre Njogu nĩ ngwenda mũgũnda wa ndĩa ya Nacu kũrĩa gũgwĩtwo Mĩkũyũ-inĩ Kikuyu, Kiambu County, na nĩndie ngũkũrehe wĩcagũrĩre buroti. Nginya andũ no kuoya maroya na we nĩ njũĩ ndũngĩaga 330 ma 70. Nĩkĩ wetereire ndũhũrĩre.
maingĩ maka mathĩna maitũ tũrĩ na njoro makoragwo hau nĩ ũndũ wa rũciinĩ wĩna mũingĩ nĩ tũirĩtu tũrĩa tũtonaga mweri tũkĩra mbeca ndarĩgoka ũkunda Ngai pĩ imagine na nyenga nĩguo ũkunda gatũri kundaga mũndũ ũkagũrĩra kuromu ũkagũrĩra kuromu ũkota tũirĩ tũtũrũ tũnyuaga bangi ũkagũrĩra karaibũ nyama harĩa nĩguo kwarania nyama tarĩ mũguongo rumu acoka kena mweri na kondomu noyo ũrĩgũra ũcoke ũrĩhe wocimani Kaya sok kato lekat kogoro. Dia kayak kata dia orang tadi. Ada nama dia. Aku bisa. Orang sok kayak boleh dia orang. Dia berapa? Aku boleh dia orang hari. Aku boleh dia orang hari nama itu. Kau buat. Oke, orang boleh tu dia orang hari. Boleh apa itu? Dia boleh kerja apa? Apa? Itu yang saya tinani. Dia nak kodok. Kerja apa? Dia kerja. Orang nak kabel. Odise. Orang kau nak kabel ya.
niye maikoro mwanjeri ngoka nyuma mwanjeri ngoka niye maikoro akade dero kyo andama eje ronaru niye maikoro andike tiraga dikya ude wade wande ya ke okwenda okira odo majira ya ke okwenda okira odo majira Cairo, ya la idea buena, hay ganas de no te pongo. Ahora boca yo y ya Cairo, ya voy a volar. Que digo no quiero otra más digo que la vida no la vaga. Pero hay chapote que cae, chapote que cae. Pero hay chapote que cae, chapote la vida. Pero hay chacana que cae, chacana la cara. Pero hay charua que cae, charua la tumba. Yo cuando quiera uno de mañana. La dieta se va a poner y que con la calle su azúca. Que a calude du luare, a que a coruda du luare. Que coya yuca o comana du luare que yo le girani canale ma tu me va tirado. Que yo cuenta gira o ora tu aliana que yo no me dei o que vita. Ora tu aliana que yo no me dei o que vita. Tuturo me dei o que vita. Tuturo me dei o que vita. Tuturo me dei o que vita. Maturo me dei o que vita. Galu se dei o que vita. Ti camare dei o que vita. Maruya se dei o magu. Maruya se dei o magu. Que dei o que foi o que dei o que a como caminho do cá o poder que ele escolhia e que o mana ona makane koina mambo muya me como muya e ele koina mambo muya o muya o muya olha que quando me deu a coisa de joy o muya Forza ancora con la joy, oro mumu, ancora per il tina, oro mumu, ancora non ti cau, via calima aitina, oro mumu, il mario lunore a cui noi
America.
baba ni ndirakwira future yakwa ihaha ini riu urageria kuga atiriri the sponsor waku no ndireciria ndiri haki we nacio no riri like tarora we future tungikorwo nayo ndina kamugunda gakwa riu urageria kuga atiriri nyumba ndirakurihira ya 100 waini ndirakugurira ndige gukugurira pizza ndirakuraga ndige gukugurira ti uguo runa mbicio ciothe handu tombe tweka mugunda ndu ngure ingigwa wega nginywa kawaini kau ndi gwakwa ndi kamugunda-ini gakwa haria balcony-ini ndona future hawe marendia te broti ino marendia 330,000 alafu makandigira shopping voucher atiriri daria in cash shopping voucher That cash no kaheo shopping voucher mareto ate aya mareto Jasamu Merchant Limited okay makoragwo haria Gikuyu nona muguko business center first floor room B1 waje unyuko makora ndi mundu wendete ngundu tondu riri uyu ni ready soero exactly uguo ni kuga atiriri we can do some agri business here even if I'm your sponyo uniambie kama unaweza lima nisinunue hii shamba alafu useme utaki kulima unajua unapenda kulima kwa hivyo shamba iko tayari we do some agri business here hii plot inatoshanaje it's 50 by 100 yes iko na title kumaanisha sasa hii ni 50 by 100 yes kapuroti ka 50 by 100 yes joke nayo 50 by 100 ndine gihaha eno akire 50 by 100 eno kuga atiriri ndawa kashi ne nguruta cia taitu ka cia taitu irio hau bei icio turaruta cia taitu okay twiki atiriri ni wangenia muno ti side chiki ingi makoragwo na hakiri tawe tondu aria ngi turakimagurira ri indo ingi na kuu uguo no we no wone ko urenda kamugunda ngehithaga ngoka haha tugaikara haha tuthie ofisi yo yao ngarihe tuthie ngarihe ciothe ni taitu ici ciothe ni cia andu aria othe maigithitie na ithui Jasamu Merchant Limited nicio ici ungirora nginya eno ri yandikitwo Jasamu Merchant Limited wona wagura ri to gutransfera turago transfera igoka-ini ritwa-ini riaku ukiona andu aya othe magurite na ici ni taitu ni kuga kwina potential ya growth exactly gukura kuria gukurite ona ndio gukwira ati na riu mundu mugire aguraga riria kwina raithi andu maiguria manyumba kuu ma mahigari utikagurika icio kire mbeca cia thimu turatinda tukiara raithi kuria niki nduhe account ila ici account haha oya wikire urike uike ati wigwatire plot yaku oh my god okay, thanks. Oh, thank you. Kendo na riu icio ni mbeca cia thimu riu ri na ritwa ri irandikwo riake ritwa ri kwandikwo riake andu ajira witagwo atia madam Alicia andu agwira na gafroti we wagira gafroti we ni small girl with God exactly ndagikera turaria ri nyamu citheini tutigithie twikio gafroti no mukoyo kido kanini ndimo transfer title okay hari mwiretu no problem mwiretu we muge itapata head sana kabisa tu nini hizi twandikire rithiti ndekere mwandikira rithiti ndimunengera rithiti mwinuke nayo niguo yes aya muno